大家平安，jauh-jauh baik tu cua kajam naman nama kajinana sulivat. Sakatu cua kajam naman auruja sepuina kaino semas imazai tua pikirua sangasan imazai tua sepaja solatan imazai tua tapuru katu dosa kayang paju tapuru katu waro kayang. 彼得前书4章12节到18节。Sini kiliba kamar kako vejek. No secevong mun tua maro sapu yang a sini kilingau. Maya samali a maro na secevong mun tua ini ka na makin menem. Aicu na kisah selang iten tai kilisitu a serapai. Ayau a marva ulamuna marva revanga no mapasuna nga arigu ni kilisitu. Pai no sampataranganen mun a masano kini susuan tai kilisitu na mangwa emon ayatwa na kizanga nga tanumun azwa katerigua na babak mabana babak no atsemas au pai ula neka itanumun na saraparapai masan inician toa sau-sau sinakavan sinapasarivan kini sapilan pinaaterengan lakwa no sarapai mo na masan no kina kirisitianan maya masyasya ula namasan paravat sa semas sakamaya tuano kini papungadanan taisua ngadan majaluna nga si papapenepentan papenepentin noa semas uri patagi la kemasi tua kina semkelan noa maraka namasa ruanga pai no uri kemasi danuite na patagin uri nama kudanga beli-belilan nuazwa inika nama saru tua na penakar bareba akai nuatsmas namaya tua sinibici ke tua sisyu maya tutsu no uri pazangara mapasiling nangwangwa cau-cau uri kemu dangata azwa inika na paalay toa semas kata zua rupasa riban manasika no varu noa semas anu sisraparapai ula ipu tate kecekan nangwa no sikudan toa sika kelangan toa na papulat mun paparanga zetoa toazwa ana seminaru pate parorau ta na mati semas ai chukai no semas sinivici ke mazai toa 彼得前书的4章12节到19节actually no tan kinusupui nangagamalu tu soa kajam-jaman asini putarwan tanukin 一心行善一心行善。今天的经文中，彼得提醒为信仰受逼迫的信徒，指出他们遇到火一样的考验，是与基督一同受苦，勉励他们不要惊怪，反倒要喜乐，因为这是有福的。彼得劝勉信徒，不可因凶杀、作恶或好管闲事而受苦。如果是因为身为基督徒而受苦，不要自己羞耻，反倒要因为披戴基督的名号而荣耀上帝。彼得更劝勉信徒，即便他们因为对耶稣忠诚，按主的心意行善而受苦，包括被毁谤、被诬告，甚至被杀，都不要害怕，因为当审判的时候，
他们会因为对耶稣的忠诚而得到上帝的拯救。彼得的教导今日仍对我们说话，即使基督徒因信仰而遭受敌意、羞辱，甚至面临断绝关系、被逐出家门等考验，仍要一心行善，把自己交托给信实的上帝。尽管会因信仰受苦，仍要把自己交托给上帝，相信他必施行公义的审判。所谓行善，是指信徒按自己的身份去善待其他生命，也包括去做对公共福祉有益的事。台湾基督长老教会整全宣教6面向，包括宣扬福音、培育上帝儿女、爱心服事、社会改造、关怀受造界、福音与文化。可见基督徒并非只追求个人灵命的成长就好，在实践宣教6面向，我们才能成为良善又忠心的好仆人，因披戴着基督的名号而荣耀上帝。Cuma na sini Papu picu sini palaraya pasmalau tamtin no namasan kipauratin amasan tikirisito tanu tianu sikatiro taraizwa kisenai taraizwa asini pavai tamtin no atsemas mana kamangwaan saka latinana kisamula kiparain tuata atsemas masan makayatina 一心行善，行那点点都出个点么点么，啥个都出个点么点么，那如家给你们的命。我是否曾因信仰而受苦？我如何调整态度与行动？今天的经文带给我什么启发？行那点点都出个点么点么，那如家给你们的命，来听那给你们呢？我是否曾因信仰而受苦？我如何调整态度与行动？是个拉丁那给你们呢？爱家新奴婆开诺什么基转家新你给你们的曼代要有什么样的启发？是那点定拉丁那给你们那么干嘛波兰是个改努力创造万物、信使公义的上帝。当我忠心跟随你而受到排挤、恶待时，求你帮助我，依靠你来保持内在的力量、忠心的态度及良善的行动，以荣耀你的名，奉主名祈祷，阿们。Mali-mali tu so kajaman-jaman nama katinana sumupu nama katinana pasung toa kaino semat akilarai satya kini-meneman satya kini-menemi amapolat atisuna tiakan saka mali-mali lamanana sulivat tu so kini adawan taja 平安